tātou tāpua i atu le tua. Se tō mai se tātou pese whamamai. La so la oli me. Whaiae o mātou a nganga le ie lau whanau le nei tai au. O a mātou le whale mai ma le fia le mātou mōta whono nei le ie. Sa whengai lau Palemene le watu nuru a toa le ie me whainga malolonga o le pōmi sa o le pō ua mau atu. Loa lofa lava lea i lau whanau o mafu ai le nei tai au whou. Malosi fou la ngona fou fia fou le li iu. O mātou uru whale mai, ona a mātou ngā wenga ma lo mātou wala awina. Ai se o mātou wafe atu lava e whawhitai a lau a fio. Malo pule whawhitai le walofa wai whawhanguina le watu no. Le ngata whanau a onga e uru whale le li ia e le ao awina o le poto salalau. Tangata marana wai e te tofi ai. Ai ala Palemene o whaalai lau a fio o mātou tamā. Malo pule whawhitai le walofa ma le wanga le lei. Mātou mana tua le ie tai o le mātou watu no. Le ama maho le malo, ma le masiofo, sui e whono sui tofia me wharetua. Le au whainga luenga tutofia le tua o mātou warwhai mai ki whangunga le lei. Mafua mai ono o le tua o le alofa lawa ia. Whai atu le viina i lau a fio. Sili o na mātou manatua le taulanga ola na sauhia le wale pele le whaole tanga lea mo i mātou. Mātou te whawhitai ai lau a fio. E le aina o mātou tangata ma lau a fio le nei Palemene le ato atoa i o ruma.
Tangata nuu lo watu nuu le li e mai mātou tai tuatasi. Whama maina i mātou le li e lo walofa ma lo wanga le lei. La mātou ngā ruenga wa amata ina nei lo mātou whale mai. Lufi ina le tamau a ina o lawa fio le aise iso i mātou e aise a toa le li e. Mātou tatalo le anganga pa ia o lawa fio le li e. To ia ai mātou tai tuatasi fe lafo ina o le mei aso. Whawha whetalai lawa fio a wala mai i lau au na vai ma le whatau wa. Le asa ngā ruenga mahea o la mātou whaia. Fo i pēr le vi ina i lawa fio. Whamanuia iso mātou watu nuru le li e. Mai lava iona tai. Whare e ka le sia, whare malo. Te tonu e whalape tu toa, whare whainga ruenga. Maha inga tai tōtasi. Ia o iai lau whamanuia le nei aso le li e lo mātou tamau. O mātou wafe atu le li o no lo alofa, Iesu te riso le mātou li ma le whaola. Amen. Whaftai. Whatangi moe pe au tāmu tumutu o le ala. Ina ualanga le au tali malama le moana uri. Ua whanati fōi le au masasina o mataongi. Whai mai na whaa e ai fi ngota o le tai pena. Toa e ia lai le langi ni ta fōe o le savalina. Ahwa o le alofa tausi o le atua ua se vavae muitit. E le mawhai matangi a whaa o matineia. Lea ua tātou oa i whareseu, ma saa i mao marie. Ina ua malerifua mai, ma lana whai mai whaangunga manuia. E paia o le Palemene ma le atumu e nei tai au fōu. A le aso fōu i le whao popo i leu tō soifua, ma sa mātou wola. O wā venga ia to pele e le mate i sau o le fōwha. E paia tia whau. E mamaru fōu tia whau. O le tofi na utu ai roi whawhonga o le atumu. Ina ua maua lo na malo sa woto. E malo na sa ili leona la fuai o utoutua a. Mani o mātua. Tā lofa, wala lango mai le atutia. O pa ia, mamamalu ia. E opo pea e le malu, ma le malae le nei. Ao Samoa foi e leo se nuu tariola. Ai ua mamalu le whealoa i le mota. Le fio mai o lau fionga le taitai o le malo, lau fionga i le li Palemene ma lau kapineta. A fio ni sta lango. Fio le taitai o le tuangai, su taitai. Ma le mamalu sunga funga i fia le atunu. Ia fionga suinga malu o le Palemene. Ai tainale whaururunga o tanga lunga, ma whaalapo tonga tuma oti o le tātou malo. Ma sui o le atunu o tātou au whatasi e nei tai au. Se o whamalo le whalau, whamalo le o sai le vala awina. Malo se i fumanuia ma le langi mama. I tapua ina le atunu, lau fionga mamalu le au le malo ma lau masiofo. A fifio sui o le fono su to fia ma o to faltua. E tapua ina le whamsing sili ma le tuitino le whamsno. Whaurunga e ka le sia te siano uma i Samoa ma au na whauina o le talalele. A Samoa i o sa ma whainga. I Samoa nei ma so se tafa o le lalolani. O mamalu whaifo mata, a wā inga matama, o
tama foi mainga. E sunga tu mua mapile i tu au mana tawa ainga le tai ma le vao fonoti. E fatalo fatu lau Palemene le nei taeo. A wale tu e tawa fi ai mo le fou lufi na o le talo le tupe o lona tamau ainga. Ma lo so fua manuia ma le langi e mamau. Ele fanga loina foi il tapu ai mai na yo tato uso i sa. Il paia il fainga malo tutuila mamanua. Le fio il kovana sili, fio foi le lutena kovana. Ma il mamalu o a o rua cabinet. Fio il presidente il senate, a fio senatoa o le maota maurua. Fio lau fio al fonf talai, a fio fai pule o le maota o sui. Lau fio al famasino sili, ma le mamalu o le famasnonga. Fio il fai lau tusum ta uputau Samoa, a fio kovana o le fale lima. A fio le sui o Amerika Samoa le kongresi le lau mua i Washington. O pa ia la vaia wale a fio sua ma le vai whanua, fofo mai tūlangi, i tu au ma la taua sa ole ma le lau niu sa e rua. Fio le la au na matasi, a fio fatui, fetalanga i tō ma upu le manua tele. Ma tau te whātalo whātu o tau soifua manuia, ma le langi e mama. Le ne yaso ma le fōu walo seru usu whono, ma usu ngā whono e fia le atunu. I anga le lei le li. Whātama ainga mai le langi o tau whinangalo, a wale lufi na o le tātou tamau ainga. Whamanuia le usu ngā whono le ne yaso, manuia le tāpua i mai e Samoa. Isi whasilsilanga fonf talai. E na sila fia o leo o tātou te tau o fia o tātou mo te whono le nei. Tālu mai le tau whai o pai inga lona se whono marfitu. O tātou iai le nei pai inga lona se whono marvalu. O lea whatātou e wha wauta o lumanga tu langa masangi o tātou mo te whono le nei. O whawaina nei le ala tā vale i le sau i lunga o le tātou mauta mo le mautinoa o le saunga le mua o le Palemene. O le tasi lea mafuanga tāu o le fausia o le vaenga i luma o le whātāmilo sanga o le tātou mauta. E mo le soolonga le leo ngā luenga le Palemene i le whātonu wholau o le whonga whitalai. E toe whautuaina sui o mata ngā luenga ma whaalapo te putonga tū maoti alo tātou malo. Whaonga mai pēle vaenga o le mauta ua whātūlanga mo o tau. O le tūle sai, ai whaavanoa pēle tūle sifo mo le mamalu lau tele o sio tātou watunu. O se whātūlanga ngai whaingo fia i whonga whetalai o na mauti noa ua tātou mafuta whātasi manisi o le mamalu o le atunu. Ma tātou malo mai whafa. Mafua atu iai se whaafeiloa i ale Palemene. E whaingo fia ai foi o na sila fia atu e le Palemia ma le kapeneta, whaapea sui mamalu, sui o matanga luenga ma whaalapo putonga lo auai mai pea, pe ama na o mia se fiso swani. Whaamole mole le whaatanga inga le paka o se taavale so se vaenga i luma atu o le mauta fono le nei, e au fia ai ma luma atu o le stepu sa whaonga i le tātou tuto tasi. O le tausinga o le tau aloa le fono uso o le atunu e le mawhai o na ti face pe punitia luma o le maota fono le nei a o fono le Palemene. O le mamalu ma le aloa ia o le tausinga o lau Palemene o le tātou nafa tausi vātele lea. Whaawau pēa isi whasisilanga ar whongwhitalai. O te manatua mai o na lau vai manu ula, ai le whanga tua manu o le tua sivi, mangongo uli se vai o le whonga whitalai. Ma le malu tau e o le maota nei le awhio mai o sui mamalu uma, ua wha au vaina le sa o Samoa i le nei pae inga. O le upu moni, o te le alo le pāti whataloto pe o te lafi atanga usi.
E whaaleo atu le paia o le nei Palemene se motu ngā afa. Ai o sou tiu te lea whaafafonga whetalai. E whaelo atu se vaenga e ao na tātou lio. Ma a pele pele iai a wale tū mawalunga o le fono usu o le atu no. Ua o matawina I lunga upenga te whailangi ma wala o tustu singa whela ua. Le ngangana o whaongaina nisi o sui o le nei Palemene. O nisi foi sa avea ma minsta le pulenga whatonu le malo e lei ma mau te le atu. O se ngangana e whatautā ma femilo sai le tūsia ino ni upu masoa. Palau vale se I tulou le maota ma Samoa o lo maua mai whasalolaunga o le fono le nei. Ua o le masina lava e malu pea ua e lilo ai loa I lona ata lua. E tino foi le niu ai sua I samilolo lona winga. O le itu e sili o na whanua ai le na foa, o na o le ngangana ua apo e whanau o le atu nu. Ai o sila tali matangi ia mo Samoa I le lumana. Ai pele o le taimi ea le nei o tātou te tai matali I ma tātou nina, ma pōwhi sānui a wā whanau a Samoa. Ia mana tua mai foi sui mamalu uma o le nei Palemene. Ua nā o te tonu, ua le nā o te tonu o le nei maota e whaalangi ai oi lo mamalu. Laua fionga, you're honorable, ai o vaenga uma o le atunu umale lalo langi e atoa e te whaa fio iai. O le mawalunga lea o le lato whaa lalo mai ia I tātou o tai o le atunu. O le upo le atunu ua nā o le manu ula e mawhai o na talai o na notanga. Ina ne e nau tae whaari lo finanga lo tusa o lau ai ati tau, whaare whawai, ai ngalo ai lo tau wale atu lo lava ringa ngana Samoa. Ma ua pei o se popo e pei malele le walu apo a ato whawhase a fioanga. Ai o se anga, ai o se ngangana wali ai le so sofa o le alingalinga. O le whautuanga muli al nofoa, ia tautua nā lau tautonga o le loto whamaoni. Ai o se tūla fono foi. Ma o le ale te tua wanoa loa foi le fonga whetalai. Mo se whasalanga tala whengai. Mo ia I tua inga mata upu e ali iae mai pea. Ia manuia tele sui mamalu uma o le nei Palemene. Tui nā tua pepa. Mua, pepa le Palemene lua filusfulu ono, lua filusfulu fitu, numero fasfulu. I poti fal tausanga fa tongo va Samoa mo tausanga fal tupe lua filusfulu fa lua filusfulu lima. Male lua pepa le Palemene lua filusfulu ono, lua filusfulu fitu, numero fasfulu tas. Li poti fal tausanga le pulenga o soa vai Samoa mo tausanga fal tupe lua filusfulu fa lua filusfulu lima. Alvaro Lofio. Tui nātu li poti komiti fa le Palemene. Tasi pepa le Palemene lua filusfulu ono, lua filusfulu fitu, numero fasfulu lua. Li pote il komite o tupe maua ma tupe tongi tu la funta o whaofi o whatau ino tupe lua filusfulu ono, lua filusfulu fitu. Ma le pepa le Palemene lua filusfulu ono, lua filusfulu fitu, numero lua. Tala whatau tupe maua ma tupe tongi la malosa Samoa, mo le tausanga whal tupe whai wina, a stolus fulo Iuni, lua filusfulu fitu. Alo fio. Saunoanga wha le fionga il Palemia. O te tāpā mai whaloalo lau fionga il Palemia mo lau saunoanga wha Pata iatu lau fionga il fonftalai mo lo wawanoa a wā le maluta wee o le Palemene o Samoa. O lea ua sau fia lele le manu na moe atu fia. Ina ua tongo malama o le nei tai au fau. Malama I urungalu au fitia I pe au le malu o le tapuitea a wā ngā luenga mamana le atua. O lo nā lofa, malona ngalelei, malana foa I le ola fai pea mo tato uma. Ua tato utoe au fanga poto ai ma le manuia I tia fau. Laua fionga il fonga fetalai. O lea ua maea o na sau lau fuesina. Ma e fofola le fala
awa upu tamua e lima taitaina ai le tātou Fonotaga lenei. Wa e whapoi fo i vangana awa le tāpua inga Samoa. Ma malu wha le tala lelei, ma malu wha le atunu. Taina ne ma malu o le maota lenei wa tātou wau whanga poto poto. E tele tai au e le lau tai au lau fionga le fonga whetalai. Ai sea, o lea ua te ifo le fui niu le lapa lapa. Sa tātou maota tau ave, ma lawa tau ave le Palemene. Awa le pea ma vaitangutu. Sinave mauru matotua. Tai au le nei, o lea ua te sunu i le ala fale i te whau. O le malai o tō whinga, o le malai na tō tofi ai Samoa, ma o le malai e whamai e nā i le tupu, pēa maua lona no whanga. Tu lai le ava, ma le whaalo alo tele la wafionga le whonga whetalai. Tāpoi ai awa le tāpua inga Samoa i o na tūlanga whalupe. Tāpua mai e la na fionga i le ama malu o le malo ma le masiofo. Tāpua mai a fionga i sui o fono sui tō fia ma masiofo. La wafionga i le whonga whetalai ma le Palemene o Samoa. I o atu le fionga sui Palemia, ministal kapeneta, ministal ngolango. I o mai foi la wafionga le teitai o li tuangai, sui teitai ma le nai tu o le malu, sui filfilia o le tātou paia inga le nei. Tāpua inga mau a wale ofisa o whamsinonga, whamsinsili, tai nane le vāno fotolu, e tau sia le file mū, le manuia o Samoa nei mātai au. A tā lofa atu foi le paia mawalunga o tātou o fia, whaurulunga, tā ngā luenga, whalapo ptonga le malo, tai nane le au whainga luenga uma, e tua iai le malo, malona ati na ina. Ua tātou mafuta fia foi mo tātou ainga, polo mangafa, malanga mamai fafo, whatalo fatu i le nganga whaloalo. Lau fionga le whailau tusi o le fono, ma le sui whailau tusi. Mau tau whaivalo filima, a wale tau tuaina o le Palemene o Samoa. Le whaafonga tāpua i mai e Samoa i tā whaifia. A wale paia o ainga, ainga o tupu, ainga o nofo, ainga o papa, ma ainga na ta whaifa. Taina ne ainga na ile iti ale malama na tātou maua iau mai ua malo. Lea na e whaano noi ne iai la ua fionga i le whafonga whetalai. Samoa o tāpua i mai tā whaifia o le lalolangi. Maua mai le tātou Fonotaga le nei. A malo le soifua manuia, wha malo le langi mama, ma le soifua lau le lei. Lau a fionga le whonga whetalai wo manatu. Tau lava na whai atu se upu, ai le tau awa mea le tātou Fonotaga le nei. Ai sea, tā ua le so, ono le aso le wa tātou fo i mai le malae. O le malae fito tonu iai le manuia o Samoa nei mātai au. A tā lofa atuai le nganga whaaloalo i le paia, ma le mamalu mawalunga. Iwa masina o tātou aitau malele. Iwa masina o tātou maota tau ave. Le tai au le nei. Afia maia, maliu mai, matala mai ao. E mai se le paia mawalunga o suyu sufono o le fatu au fale mai le maota. O lea fatu au tau fale i le maota e li po iai upu o le atunu. O le maota e fito i tonu iai le talanoa inga o manu mao mai o malo o Samoa. Ai mai se, o lea la tātou sauni atu e tapena, le vā ili ilina o le tamau a inga o Samoa. O lea na mai ai tātou teo mai e li po i upu. Ma tō nana tō nini, tātou wau maa, ina ia manuia Samoa nei mātai au. Ai le mawhai ai na tuua le nganga whaaftai langa le tāpua i Samoa. O ai le pule na mai a tātou inei. O ai le whātua tuanga na lai o na tātou sau whawhai na fō nei. O Samoa ma le whaamanuianga le tua mo tātou. Ai le mawhai ai na tuua le anga o lo tāpua i maula le ula ma pō le whala.
au tātou walo I lo tātou walawina. Mori ai le nganga whaftai tele, lau tāpua inga Samoa. Whaftai me uma, lau te talo, lau tāpuai, lau whanua no ngā manu, na lau whamanianga. Le vai atu le la vai aso. Wana o le vi inga lava o le atua. Tau na tātou whafoi. Ai sea, ina nei ngalo, te whawhewheo na tātou sau whawhai le maota le nei, I le tai ao le nei. O le ngā luenga na whau ao whau pō, e o tātou matua na asa ina le ngasua le tai ao. Le wa tātou sapi le whale o puna oa, ma o tātou tangata I loa I le lalolangi atoa, talu le latou taulanga na osi. Na osi whawhewhea, na osi le loi mata malingi ma le loto whawau. Tafe le toto, na saa le toto, ina ia maua e Samoa lo na saulo tonga e whawau. Aua nei whangalo a whia I sio na vao. Aua nei o tātou maua uli futi. Ma i o tātou manatua pēa le taulanga na whai o tātou matua. Ela le tātou wono sfuru malwha tausanga. O le wha manatuina o le tātou malo tutotasi. Ta leo ina ile nganga whaatitai, tono le maota le nei Samoa, ma lau taulanga na whai, vi ia le tua. Ni mea wale lei, ma mea ma umata ngau fie, wa tātou maitawina, I le wha manatuina o lo wono sfuru tausanga, ono sufa tausanga. Ia whaafo I pea I le tua, lona vi inga e o I le whaapapau. Ta pena fo I le lava yaso, ma e ona fisira wha I le tātou malo ma le tunu. Sei fo fola le whala, pātū le la afa ma le la whala. Ke tātou tini matala tala, ma wha matala I a Samoa. O lau tala o le tupe lea mo le nei tausanga. Tasi tesi ma le tolu piriona. Le alofa ma le anga le leo le tua mo Samoa. Ma e le ma whai o na tātou omi omia wha niwa le ale. Ai sea, o na ngā luenga na whauao whaupō e Samoa. A lewa mai le whātua tuanga mo tātou. Tātou te o mai e poi o whaasoa lufi me le lei. A wale manui o sio tātou atunu. Lau whionga le whongwhitalai o le ala leo le tūlai. O na e tele tā wao, tai ao, ai le lau tai ao. Ai sea, o le whato a tātou fo I mai le vai, I le mea na tafe atuai. O le maota le nei, o le maota e turu I tau, o so o na tai ao. O le fono silia le atunu. Tātou te o mai, e li poi ma whai ei le manuia o Samoa, nei ma tai ao. Le whai walongona le saunanga la wafionga le whonga whitalai. E ala I upu matala, o le tala le tai ma le usonga, o le lau mea toli e savili. Ma upu lo whelelea I lunga o penga te whailangi. La wafionga le whonga whitalai, o lau te talo. Ia maua pea lo to atai. Ia malu le whale o le tua lo finangalo. Ulu matafo lau to whae te aua wai le maota le nei o na mamalu mo na paia. Aia ta ia lalo pea le ia sa mani. Tātou nau I le lofa. Sa ili la mea tonu. O tātou sava vali lumo le tua. Ma le loto mawalala. O a whetu na inga ma mea uma o tātou vai ia I lunga o penga te whailangi. Tolu, tā masina. O te le o toi a wai lunga o penga te whailangi. Ai sea, o au manatu. O le amatanga fau le nei. O I nei, e whai ele tō wha Samoa. E le whai e lunga le ea. E le te whai e lunga le bate tea. Ma whafo atu o le tunu. O mena, o me lea mana ia, malo ia, I te tonu o whai ngā pule e Samoa. A o manatu le tai au le nei, ia sanga I maia la I o ai o le tai. O I nei, le malai lea, tātou whale ma whai ai upu. Au mai avatu, ai so ia le whase seo le tunu. Ma nino ma malama me uma o le tātou Fonotaga. Au mai avatu, tātou ndel noa wha malama. Ina ia to atai Samoa malana whaafonga, malana tāpua inga. Foi mai sa mātou tala, lau a whionga le whongwhitalai alo whangia le tua le tātou Fonotaga le nei.
Ia uli masao le lufi-lufina o le tamauaiga o Samoa. Ma ia whaatelevave me uma o loo tāpua i mai le atunu. Ina ia whaasolo le au tāwheloa atulanga uma wā le lufi-lufina ma le atina ina o Samoa. Ina ia whaatino le tātou ngā luenga. Na tātou o mai ia whaatino. Au whaamoemoenga ma lavasina tātou tuu me uma le fina ngalo le tua. Ilo nā lofa malona anga lelei. E lima taitaina i tātou uma o tō fia i nei vaitau. Amanuia, tāpua inga Samoa i ona tūlanga whalope, Samoa nei mātunu umamao, lau whainga luenga tutofi le tua, Samoa i ona tūlanga o te tele, ai meise le nei Palemene le nei tai au, i au lima sao ma i amanuia le tātou Fonotaga. So i fua mai amanuia. Ua whamalo sa noa lau fionga le teitai o malo, lau fionga le ri Palemia, tu sa foi o lau saunga fa minsta ia ua fofonga le maota e mai se le tapu e mai e Samoa i ona tūlanga whalupe, malo whaftai, ta pena whamalo sa noa. Te manatu o lo e tātou malo, o lo tātou usufono whatasi le nei tai au. I wish to warmly acknowledge the presence in the gallery of representatives from the Office of the Australian High Commission. On behalf of the Parliament of Samoa, I extend a sincere welcome and thank you for joining us today. Your presence reflects the strong and valued relationship between Samoa and Australia. Talofa and welcome to the Legislative Assembly of Samoa. Lafo al Komisi fa Palemene. Tula mai lau fionga sui te fono al Komisi fa Palemene. Au fionga le fonga fetalai, whaftai tele mo lo ua wanoa. Ia bi ia leanga leo le atua, le tai au matango fie, tai au tutoa, ma tai au manina. Hau tula ia tula au fionga le fonga fetalai, whatu le lafo e whapea. Tasi e tu saima tu la fono tu mau, tasi fitu o, pui pui lua, pui pui A, pui pui B, pui pui C. O te tola o lawina suafa o suyus fono, ua whaatūlanga i komiti wha Palemene, e pei ona whautuaina i le komisi wha Palemene, mo le whaamaunia e le nei fono awau. Numera tasi, tesi male tasi, komiti o tū la fono tū mau, ma tā upu tau whainga pālota, tālu sanga ma tō whinga whaavai. Wa tō whia mwhilwhilia iai le a fionga lupe matasila, la vea ngā lumalemana tolonga tā, e sui tūlanga i le sunga honorable tu i la epa lupe soli ai, sa i lele malia linga oi ua wha mawai mai le komiti. Numera tasi tesi male lua, komiti o le vaenga tau le tamau ainga, wa tō whia mwhilwhilia iai le a fionga tunu mafono, Claire Taitin, e sui tūlanga i le a fionga ia taitu ave la whaitele valuanga tā titi iona. A fionga honorable lau timu ia wale se vā ai, sui tūlanga i le a fionga ia tai o li seu, fiti ai masu, ma le a fionga ia whamuina o papos so anai o eti, e sui tūlanga i le a fionga moto puaa seve heni henui papalii. Numera tasi tesi malitolu, komiti o le vaenga o ati na ese, ua tō fia ma filifilia iai le a fionga moto puaa seve heni henui papali e sui tūlanga i le awhionga amitua nai ma lolo tau tofi Roma mal whaalua lava lau fionga. Whaalua. Whaalua le Minister Langolango mtanga luanga o Whilawainga e whape foi le awhionga le Minister Langolango talonga ma alanga o alfia fia. Sili por a whamaunia le lafo mo suis fono whatulanga i komiti wha Palemene o eo whinangalo i eisa ono malioi. Au ese lele ai, ua manu malo le ioi. Lafo a teitai fono o komiti wha Palemene. Tula mai lau fionga le teitai fono o komiti o tula fono tu mau, ta upu tau whainga palota, ta sangam tō whinga whawai mo le lafo. Laua fionga le fonga fetalai, taluai ele mai ale leilo i longa le komiti, i le ngaluenga o tā ua i lalo, tū la fono tau whaaufi o le restala, whaamatalanga o whaamaumaunga tau nanonga atu perua o lua ono, o le ala lea o le tūla i atu, ma le whaalua lava i whaatu le lafo, ina ia tu sai mai a ingo tū la fono tū mau tasi ono ono poi tasi, tālo sanga ina se whaatangana le nei fono
fono awao fai tu la fono mo se taimi fa popo fa mai ai lo longa le nei komiti matoe li poti mai i le fono awao i le Fonotaga o lumanai mal falo alava Falua le mista langolango ngalueng tele fa pe foi le fionga le mista langolango o talonga mal alanga o fio le tunu sili pola fa mauni le la fo e finalo ai sa no mari oi au ese le ai o manu malo le oi maluenga le aso tau le malo fai taunga tu la fono tau fa ofi tu la fono tau fa ofi o fat tauino tupe lua afe luas fumaleono lua afe luas fumalefitu fe la fola fo inga i lunga o le fai taunga fa lua e tu sai ma tu la fono tu mause lau tous fumaletolu o le afanga solo fe la fola fo inga i lunga o le fai taunga fa lua o le tu la fono tau fa ofi e pei ona fa ilo atu ma e te tau ona anga i sa o lava sa unoanga sui mamalu i tūlanga tau tupe ma ta mao a inga o Samoa. Wha pēr whainga whaavai tau tupe ale malo. O te whaamanatu atu fō i sui mamalu. E le tau talangia le taimi nei mea taitasi o le tūlafono tau whaofi. E whato a saunoa i mea taitasi o le tūlafono tau whaofi. Pea o le taimi o le loilonga au ili ili. I le mai ai o fe lafo inga. I lunga o le whaitaunga whaalua. Whaamanatu atu fo i le tūlanga ia o tātou whau i la vea. E te tau lava o na ui uma mai i le fufonga whetalai mo se whātanganga. A lolofa ia whaasao taimi o saunoanga sui mamanu. E le to e tau whailoa ina atu. O loo iai le wha moe fia pāsia le tātou tala o le tupe. Luafe luas fulmaleono, luafe luas fulmale fitu. A olumana iai le aso tolu sfulu Iuni, lua fe lua sfulu maleono. Fai ngofia lava le tātou ngā luenga pe a tātou ngā lulue whatas. Le amata i tu atu lava le whonga fitalai a vaenga uma ia. Na ia so longa le le iai le whanga so longa le tātou ngā luenga. Manu ia tele le alo atu mo saunuanga o le tala o le tupe. Ia o le awa noa le nei mo se suyu sufono mua. E fia saunoa mo le tala whātatau o le tupe. Manuia saunoanga. O fionga kong whitalai. Ia, o lea o mātau watu o lea wa apo mai le tau ma ua sauni mai le fionga i le suiteitai o le tuangai. Ia, sauno ia wa wanoa le mauta. Aftai ra fionga kong whitalai. Salo la utabua ia le nei tai au e tu sai ma le tala whaatau tu tupe wa. Ta oto lau a fono. Ia wasi fina ngalo sui malu maota. Ia pa ia whaata whaal maota le fiola o fionga le kong whitalai. Pia hoi la fionga le Palemene, ma le sui Palemene la iga kāpeneta. Ia wa pia hoi mista langolango ma le fionga le sui kong whitalai. Ia e atu nei tu o maota e le fionga taitai o le tu ngai. Sui malu umale, o le nei hoi tu. Ia wha malo whawhitai o leo o maaya o na e siirvi inga ma le whawhitai le tua nei tai au. Ia o tātou le nā. Pa ia o fōi whata whāma sau ngata o le atunu. Ia manatu o leo o maaya o na e pailango. Whapea leo se langona. Ia lau le toi a loa na o ngā sami. O au sāma whai ngā o Samoa o ta oto o se ala o. Whaftai fo i nei tai au, ma tau atu i whaururunga mtanga luenga tātou malo, lau whainga luenga, ia wha malo tau pati ma nei tai au. Lau sua ngā luenga tātou Palemene. Tātou malo whalolongia nei tai au, ia le maua atu. Pa ia ma le malu leo sao nei i lei tu o le malu. Ia e ale a fio sui mai le malo Australia. Ia wha malo sui fua, whaftai fo i le tala mai o au. Ia wafo i ia le tapo ia o tātou whonusu. I le nei tai au fōu. Lau fionga le whong whitalai. Ia manatu o le a papa velos tala. Nei voi nai motu ngā awhai tu sai matara whatau o tu tupe. Ia hoi saunoanga wha malama la fionga ministau tupe. Ia o lea foi o pea i maota.
Le nā ma le laina la o fionga nei vātau nei vaitau tātou iai o vātau ia atunu. E le vai whangaloa i le tūlangi o sae tū tonu. O mafuai o na whale tonu le sapalai mai o le suau. Ia wā fi ai le lalolangi atoa, wa pe hosi o tātou hoi atunu. Ia wa sita i ai le tau o loa tau tātou soifuanga. Ia le ngata sita i tau suau pensingi mtiso ma tūlanga mo whapena. Ia o whapena foi on sita i ai ma tau iso o loa i tau mafa. Ia o loa faufale. Ia o pasesi o valele. Ia maisi uma maua fianga whapena. Rona winga, lau fionga whongkatarai, te tau o na fuafua le lei. Mausta ia tātou tū la fono tupe, ia mamoni moita ia whainga whaavae tau tupe. Ena ia whaatūlanga le lei ia ti nae, te tau na ave e le tātou whaamua mua, ma le tātou whaataua awa, i le te le se tātou ta mawa inga, le titi o le tātou atunu. Rona winga, e tau na whaasokosoa le lei, tātou te mau ainga lea li patia mai, e le ofisa o whamaumaunga, e tātou overspending e tōs 4 miliona e le puata mua nei tau sanga e pa o 4% e tupe au ina mai, onga, a fianga onga na, tūlai mai nei vai tau o whiangai mi tātou, ia o mafuan tātou mawhitia, e le tūlanga o le tangotao le tau le. Soi fuanga peo nei nei. Sau noa wha malama le whio wara mistau tupe. Tu sa ima nei tala wha tau tua tupe. Ia lewa pa ui lalo le inflation. Le tau o soi fuanga pa ui lalo tasi tesi ma 2% peo na mailana sau noanga. Ia alo mātou ida. Oro tu maupea ia le tau o tele o loa. E leo e ini o loa si tele wha peo pa ui ni tau. E fo isi o loa. Ia o si po i lunga tau. Ro si pe lunga. Ona le lava e whea ngai peta tau ma fianga i o le suau. O le so di tele leua whailo mai e le malo i o le la si i lunga le minimum wage. Le tongi bao lalo o le tūla. E au dia atu le tausanga lua whe lusu malvan. Ia wa ausia le ono tālama sene le tūla. Minimum wage. Ai le taitonunga la o vionga de whongwhitalai. O le teibitonu nei. O tau o na o le ono tāla msene tau o le tongi lea i tūla. Tongi pa u. Mo le private sector. Ina ia fua ai i le tūlanga le tau o soifuanga wa iai i teimi nei. Maintain nei le lato purchasing power. Ina ia whaawau pea i le tūlanga o le malosi. O le lato whaatau fua i le tau o loa ma tau mafa o e nei vai tau. Se fuafuanga le leila, neua mai e le malo, si i lunga le tato minimum wage mo le private sector. Ia e foi a fianga i business. A wala fia ai tu pe fasili a business im company. O le mea la, tala fea ngai me whaapaleni nei vai tau. O le tūlo i lalo le la fonga company, corporate tax, ia pe foi on folfolaina i tātou manifesto, i le whainga pālota. E tu i lalo lusu mantoro pasene, e on tau whaapare, di leo le lei o le whainga dina. O le amoa isi tupe whaasao company. E tutongi ai nisi au whainga ruenga whaapopo, moa ai nisi ngā ruenga fou, mo tangata whainga ruenga, i tua private sector. Ai te taufo, ona iai se whainga e whetau na iai tutongi lau whainga ruenga al malo. A wale po ia fia la tau. I le tau o le soifuanga leo iai nei vai tau. Fuafua whapena, i tau whain tu nai. Ia tutongi lau whainga ruenga al malo. Ina ia tusa foi la tau. Ma le private sector ma tūlanga o iai ia sitanga. Ia po o le si leo o le tutongi mau lalo le tūla i le private sector. Ina ia tu mau e fo, the purchasing power. A rau whainga ringa le malo. O leo matau atu tiute ro wafu, o da si mau lunga tūlanga o tupe maua mai tiute. Tato import duties. Ia se vainga le lei lea whainga. La si mau lunga atu whaitau milionga si atuai.
nai lo tupe le au ina te minei. Lo inga se whapoponga tele le la si. Ar mele matauina. Pea na mai sa noanga mi sta tupe. E leise fufuanga e si ia le pasene. O tiu te tongu. A la si tupe maua mai. Pe au ina mai tute. Lona winga. Lo fionga mi sta. E pei e fōringa mai. E eisi taimi. E ono si ia fui tatu tute. Awa e whai asi maua lunga te lore. O le tupe e reo o mau atu. O le au ina mai tute. I teira tātou wafu. Le ngata i mo meo tute i o import duties. Ia whape for excise tax. Mo lunga foi tupe la au ina mai. A whai a usia i a whai numera. Wa lau vai. E le whai ngofia na usia whai ngumela i o a mai le. Ta whatau tupe ia la au ina mai. Mamau ina mai. I teira tātou wafu. Ona mau lunga tere whai numera ia mai. A lau na vai. Lau na vai. A tapua i atu. Ina ia maua ia tupe ia pe ona fufua ina. Wai tā ua na maua tupe ia. A wafu fuanga whaatino mati na o tātou malo. Ia tono teimi nei. A wai a o teimi e si ia i a le. Taunga tātou soi fuanga. Me se a fianga i o a fia i tātou suau. Ia toi sila. Ave ese pe solo ia TST le i tātou tau mawhafo ia rumia. Basic food items. Tasi lea tu langa sa tele fo inga nga ia i sa unwanga. Ia mai se teimi fo ia o tātou tā pena parota. Ave ese ia mo meo food items fo ia rumia. Tau mawha rumia. Ia fso soani e nei vai tau. E tau tātou soifuanga. O lea fo e la si. Le levi po le la fonga. E tutonge le kampangi le o le PPS le a me swa u tono le tunu. Le fo e mātou atu tātou tāra whatau tua tupe. E ala si le levi lea. Le ngata si le levi lea. Ala si fo i le tongi o le nofoanga le te o suau. Le tātou terminal le i songi. Ngā le terminal lea, o le terminal al malo. E whai tau milion ngā la si tanga le la si ia ia, tūlanga ia. I ala no winga. O le awha pena hoi ona tuu atu o le company lea. I runga tangata ia wha tau al suau ma tātou. Tiso ma pensingi ma tūlanga ma wha pena. I ala si ia fo i la i runga ia le. I le tau o le tātou suau. O tūlanga ia wheo na mātau atu. Ia, malia whenua mai le sui o lo sao noa lo whionga sui te tai le tonga. O lo tūlai mai te tai le malo. Tu atu lea manoa lo whionga le ripa. Ia le ngona e tu pe sao noanga se fasolo. Langa o le tātou waso mōmua le nei peitai. E iai me taun wha mamlama. E wha whonga mai le tunu. O tu pe iu wha tu langa o le ao ina mai le ofiso tiute. E le ai se fufuanga le malo e toi si ini la fonga. A o ngai ngoina leu whaatino e tono le tiute. Te le mano noai mea le la whaatino e toi mawai tupe fasili. Me momua, ina o tau nuur whainga malo i te tonu, ma mai tau inai. O le tele o le whaangai ngoina o tiute o loa e le o sao. Pe pelo invoice, se invoice o le mai. Wa leva na tātou walu le system le nā. Teimi le nei, wa avel fautuanga al kapeneta le minista o tiuti, ia mata i tū le lei tūlanga lea. Fake invoice. Ma ua uman whaatu al kapeneta, le task force, e matua a mai uma kampani nei e pelongia le ofiso tiuti. Ma le sa o ai tō ningo tiuti le atunu e tauna maua. Na leila ni tiuti e whai ima se invoices. Ai o toi whaatau le atunu, mau e la tau GST, ma mau e la tau whaamaniang, ai vali ano le atunu. Pe mo mune nā. Mea lona lua, tātou teams le na whai, lua afe mo ntupu company, na le ono se lau le stala, ma whaatino. Te le tupe le atunu e leo ma whai o na hao ina. Pene nā, taunu whaamalama le lei. I tu ia, langa lewa mata na latu la ungo le asi, le asi, le asi, le asi. O le tau o le suau, e le mawhai o na tātou pule a ina, le tātou suau. Suau ua tunu ulai fafo. O wheanga ia i a lātou tū maanga le whaatinonga o lātou tau, mea na lātou. Pau le mea tātou e whai, o le tāri malu. Ina ia mawhai o na tātou ngafa tau li maina. Le whau nā alu tau whaasete lea, le la masina taluai. O le asioki le pensil, o le asioki le suau.
ko umana whaatatia le malo na whenga whaavai tātou te tau nuu kirisimasi oka i o whai. Sau wa aswa ui vai aso mama sina whaatulanga ina i ave ese le popole o le atunu. O le whaapeo le ale istatu swa ue mau mai. Au le tau, ia fina ngalo mari lia le tātou Palemene. E pule ale stafu ne le lao lona wao. Pe si runga le tau o le me taua, ia maua pe ni sini tātou te whaongai. Alfa mama venga lo fsau ni le malo. O me umana le ta pena tuai pe ona sau noa le tau o si tango tangata matotongi. Fua le feo i le ta vale le malo. Ta pena le lei koe uku ma pensingi le malo le pamu le malo. Ina ia fua tupe whaara. Manatu taun wha sao le tūlanga lea. Ina nei whalala tele me whape mai ma mai tau mai le tunu. O le amonga ma le whafafa le la tātou sau ni whai. Mamamla manga le lau fionga le whangfitalai. Ya, malo sa no lo fiona te te malo ya po mo me lo fiona te te fa wa sa no fiona fetalai mo se no fa mo mo ya se tu atu la no le fiona de minsta tu pe mo ya e re fa janga ngai fa le blave le sa no nga matango fiel sui malu Paul me la nga matanga le sa no nga sui malu mai sa no ai se fulu pasende wa pa u le tu pe le sa wina ai fama lulu atu o fama monga al mato vai ngo tupe maua o rosi tia lava ia tupe ro awina temi nei ino mato mai tonu leiva masina tolu masina u mai a na mauai wasili tupe maua sawina nai lo take safa ta tia ile si tolu masina na soai o le lava au sia tupe esili atu nai lo take safa ta tia i temi nei le fu mai al talo tupe masina le nei o le fu mai de sili poti e sili tupe maua wawina mai nai lo tupe safata tia o mele fa mo le feunga e se fam talanga le e full pasende pa u e le tupe maua lo wawina la o temi nei o lo maua lunga la tupe maua wawina ono tu langa o la fonga pe ona sila fiel mandra tunu fa time o lo no ya ma lo sa no lo feunga minsta ya tu la vano fa wa sa no lo feunga suite te le tuangai ia whaftairo fionga le whangwhitalai. Ia le whoa whafonga maua i le maut. Ia i whasaonga, saunoanga. Ia peona mai e le fionga le minstau tupe maua. Ia wa peo hoi saunoanga le minstau le fionga le Palemene. O tūlanga nā, lo solonga le lei lava fo i le whaonga ingo le tato teams, software program. Le au ina ai, e le o atu stala e tūlanga le au ina o PAYE, ma me o TST mai whare o loa. A tūlanga na o atu tātou teams. Masalo leo o atu se funtau sanga o whaonga tātou teams, software program. O se tūlanga le lei. Masalo na o tātou wa ma fiti la tunu le whaonga le teams. Leo wa si ti ai. Ia le au ina o la fonga, a se tūlanga le lei. Ia le hoi maua, fuafuanga ia e to e whaale leia lau ina o le tiute le wafu. Ia mangaia, o fuafuanga le lei umana fuafuanga. Pa wale me lea saanga ia tuere tala. A ua ai whai mela ia mai i tupe ia fuafua au ina mai. Whai asi maurunga, ma wai. Ia, tarusia, o nawa sau noa wha mamlama. I ngā nuenga ia la alo tuentanga nuenga. Ia, o tūlanga na pe ho e na tala noa atu de. Ina tātou suau. Ia ma meo levi ia ma la fonga suau. Wa na teimi nei. Ia e te tau o na mo sipso swadi mo na taxi ma meo mo pasi. Wa ala o mata o tu nei vai tau. Pea wa matan to ya ngai da tunu e whaangana i pasi. E tu ta vale fale o tau tau tiso male. Ma pingsingi e stunanga leilea. Ka wanga encourage ka ko public transport. E le lei e so swadi ai ina ia tutitia hoi tero ta vale fio foi talai se avanoa fa mol ia maria fenoa le sui o lo saunoa se tu atu le avanoa le fionga le mistal tute o tupe maua ia fa malua tu sui malu e le lei alfa manino langa lai fa fonga Samoa sila Samoa o tulanga le team fiona ta ua sunga Palemene e fia ripoti atu e fa pea i fa monga le o mai ate o le lo vai tupe maua le malo e lima afe tātou clients lo iai. A whika tu le lima afe. E lua afe clients. E maua le threshold. E mawhaiona vere teams. Au teimi nei. E ono se lau company. O lo mwhaina restala le teams. Ai nā ono se lau. Nā ole se lau ono se fulu.
o lo mfaina comply ma le teams no wingo le si fase la ele ise compliance e te le tu petau mo mai ai lo afaina e lo le compliance ma le teams la le sa no si ma se fulu tau sanga tanu na ye e lape o le fa ngai no tatu teams o le mela na le wa i ma tonga wenga ina ye to enforce fa ngai teams ia ma le fa ngai na a wa tu pe mo la tunu fa time mo no Malo sa no fa mamla male vanga ia tuat pele no lo fiong suite tele tu ngai fa mai malo sa no ya leila ule ngai tu langa tu pe ya ina mai teams wa leta oto todo tala tu pe ya mo meu forecast or revenue collection ale malo ya ra ule ngai ia imena ona tau tere yo i meta tas a tu langa na le mata wina i se tala i tu langa lau tele leta no atuai ya e tatau na fa malusia tu langa me tau fai o le vai galau tele la e mauti noa a toe si fo tau tatu swau masalo pon masin fo pa tau fo atu yai ai o le tau o swau ya e pe ona sa no Palemene e le statu control men na al beta tu we fai o tau tu na ia ma fu le lei ia awan i ya fa inga tere tatu ina ia manu a voile miti e o so manu a kinga inga ia tulanga na e le tiro tua ia e pe foi la tulanga le tato IPC a fa ia sa o ia li poti e bawai o ngos ful milion ala ka la fo le IPC le iswau ia lo mga mia foi fa le o afi le tai fia sa lo se 2 milion ala fitas e lo nginga tele la tu pe mna mia tulanga le leila ia ile tupele tau fai ile tatu malo e aoina ina ia fa le ia mai tu langa ia da fai o tu lang tonu le o lo yai o le mata wat le yai le vanga se le ni le fa upu mai o le energy crisis response ia te le vanga tupe ai lo ba o tipo ai tonu mtanga luenga nga ia ma mo ele so so ni le vanga tupe tau fa mo oti awa pe na sa no mi sta tupe na sa no fa man malam ia leta o le IPC o le pulenga suavai ia tono la vea tu e transport sector la vea tu me falma ia mai si uma tu langa fa pena ia tauna fa ma oti o le tau al melia i lo taito nunga ia no fosi la fia ai mtanga renga ni ia vanga se le ni la mo la tu e fua ia la tu fuanga la tu fuanga fa tino ngo winga tau mo planning ko fuere le ia tu langa fa pena ia tawa na sisira si tu langa fo ile ai ia wa ia le fa wa wina o ia fainga ina ia tu ti ai ia a fianga pona ia le mata watu la fianga fo fetalai ia da ho fa popo ia isi miliona mo ka to tato pro ke ti le ala tan fa tano le ia la e o fa ia si level po kalamele o le mento ba e va vai tu iai wa na fa pe o me timi nei wa uma e tasi le tadia tu le fa le tonu le tise o tise nga o si swa vai ia mo ai fo ima me o swa vai tau mafa mo se va nga tele tato tu nu ia so swani ia o timi nei o tau tadia tu ara si tu langa o iai le ploketi le alfa nga so nga i wa se la milionga amerika le nga me world bank e fa yenta tu nga luenga le masalo po wa se me ole ono fitu tau sanga taruai a ne ala varo fa nga so ile tai tu la imes tu langa tino mai ele fa moi tele fa le tonu ia na mata wina le phase 1 o tato a wala kwa sign road le a mata mai si umu tau mai runga chavi ia tonu ta ua si la pe fa le tonu tu la mai a wala mata watu no fa popo si biliona mo phase 2 anga mai tia vi tau mai tai I tanu nga manono ia o isi foi milionga ia o fa nga mo le fa moi mai e te tau ona sila fa nga sta to company Samoa local company o le tele company wanga va finga nga ia le tau te mori mawina la wala le watu ia pia tau falol ia mana I tele la wala na sanga lue ina tatu company Samoa company or local companies. Taulanta to sisira tu langa. Ia ma family ina ia tu langa requirements of the Action Development Bank.
le mo wai tupe ia e whaatino ai nei pro ke tele o nei i ta ua le sau tupe le tono le tunu i ta vidi tono tato economy e wā tato atinae e tau ana whaataua ma whaatu mawina le whaataua ino a onga a le whanau ua tuai le whaangasolonga ma tato one government grant e wai a fia nei tu malo o te fwena mātou a onga mātou fwoi korisi o mātou i tu malo ia tūlanga le leilea e le tau ana whaangasolo wae o pokalame ia e whamoe ina ia onga ia wā ia rao tau ina o whanau a onga ia leo mātou atu lau fionga le minsta a onga o leo pa ui lalo le government le one government grant i lalo le tau sanga wha tupe le la whaangasolo nei leo tu i titia o leo tu tusa ma tupe sa iai le tau sanga wha tupe le wha iuina le masina nei o leo hoi mātou atu tu i titia hoi mpa umau lalo tupe e so swani mo tato investe tato NUS o lono winga ia o la to e iai fitu na inga o wha tinonga o ngā luenga o na ia onga nei ia te si sira ane iai pe iei nia fianga o onga o le wha pa ui lalo o tupe e wha ngai o ia tato wha moe moe ia wa leo mai wha salaua wha o ngā ia tato interneti pa whai e reto e ngā whatia e nei mātua pensini o tā vale mo e whanau le aonga wha o ngā la ia o interneti e diliva atu ai ia mo a onga i longa interneti astulanga le lei fuafuanga le lei uma na fuafuanga ia leo te vai atu i tato tara whatau tuotu wa vese ato atu pe le tato school connectivity o esi tupe o iai sa iai tupe tau sanga wha tupe neu whai wina ia le hui tato te maar malama uma ia ana uma vai atu i tau sanga msel pe 2 milionga tupe n whaalu inai ia ele lo whale tonu ia i se mato hui tu malo li potia mai fo ia ele o hola le lei fo ia le school connectivity isi i tu malo ma onga isi tu malo i tonu da tunu ia tu langa ia la wafionga fong fitalai o le tiro atu o le teimi nei o na whawhita uli maftianga wa afia tato ia o taun whataunu ia folfolanga i sa whaifa aonga fuad whanau tau de college level le vanga le kolisi au no le kolisi ia tau na faia la to so soani na matua ona tau tau so fuanga le foi sa folfolaina ia le faia tau mafa food program mo a onga preschool le tau le primary school to e lima minuto sui na tau atu tongi tato ai talafu o tato wala au o oka wala au mo tato whanmai ia malia whenua le sui o lo saunua lo fionga sui te tai o le tuangai o lo tulai mai le whaula vea le fionga le minsta tina a fioanga ma anga fsota ia e whamalulu atu ele e se fufuangai e se ule launga le fionga sui te tai o tuangai paware ona i mea fifa manino ma fio mamalama e au pea ona whaasa ole o mea ele pio tele moro tosi la fio le onus 1 miliona le saunua ili pisi ele o sei talafu that's an advance payment e whamuamua e ave ele ono masina e uku ai lava ia afio le pisi o le sosoani na almano o lo fatino o le bloketil nei ono 1 miliona ai le o sei talafu o le talafu masana ia kai o fowe tali IPC tasin masina ele ato se 1 miliona ai lo continue lava le peina ele ofiso tupe o le ala lo mamlama la no o le committee o le paketi o le ala na lo tula yatu mal falalo o le siva anga le ala o tem ia bolo to sila fio alo fanga solo ngaruenga o le o umana sai ni sio proketi manisio fufuang fa solo ai le con calaccio ni fufuanga ele o tem mau i on to vai ele ngaruenga tele le pe ona sauno le fio mal sui malu mo le wala si umbu ia o le fa mawina pe ona fai tu ele na o le tu le o mau le tulanga le fo macho saval mai tonu fa mawina ia ma fa tino ni sio fufuanga pe au no fai atu se fi fa sa pe le fufuanga ia wala uma le se fa funga la tunu i fufuanga i wa mai ole se fia la o fionga se o sa le sui fa la tolu fa mo sei tau fa mai a mai pel sa no angal mistana ole uchi le na wa maua wa to ne le lua masina talu na maua se le ia a fa pera le fatino ngal wenga onga ia
Longo winga le fia fatino nga wenga onga ala wale vana mo se le ni tonu bank account o chichia onga. Ola NUS ya mo le sila fia le fa pe o avesea. O tupe umai ti tonu ro fisa onga. Ola NUS. O lo i lava selen. O lo fa nganga ele malo. O lo i la to fixed deposit. If su swani il packet. O le ala na. O lo fa pe la o kipilal. O la i seleni. Savings ala NUS. E mawhai e ona whasa au tūlanga ia. Mawhiso soani tūlanga ia. O leo chi foi lo whapeo tipi, le ai. E leo tipia. A tau sila le paket. Ne ele si vaenga le ale tivet. Au ave ese mai leo chi. Ona ele tusaia whaino whatinonga ia. Alo ave lalo le lesi mutanga luenga. Ona e whatino ai niso fufuanga. Alo si i maurunga. Marwhalo aru. Ia nisi fufuanga ia. O le ta pena tu lava le tato whainga malo. O a foi ia. O tato whanau foi. Na wa o nga fua. O leo chichi. O na we se leni. O se leni umana na o nga fua o tato whanau. Na o private sector ia o lato am tafa yoina. A o nga fua tato whanau. Mal whalo alu whaftai. Ia, malo whaftai. Ia. Tua tula wano e wha mai umar sao nga. Ia whala te tolu e se meo tau tula i mai e. O se mea fia. Leo fionga e. Ie lo fina ngalo e. E na whamana tuatu e, nei nāna fōa. E tai mea whiunga mistai tani mai ai, e si tau wha matu ia. Nei moto ngā awhal nei tū. Ia, e lea whaino le vo e whafonga fōra sao noanga mistai, e ia tai mea taun whaasa awai. Ia o collective responsibility a lea wha a kapineta la tau la fo e a fia mai maluan government grant len sao no il sui e tūlai mai le sui o. Lau whiunga sui tai ori tuangai, wha mai a mai umai a lau sao noanga, wha mai a mai sao noanga. Kai loa whionga whong whitalai. Ia, oai. Ina voi e sao sao noangari. Whau la vea e hui teimi e tali ei e malo. Le ngā tai lea. Ia, e hui teimi e te ngā wha solo i me te tasi. Ia, an mo hui le lava no e tali mai ei e tātou malo. O le mea tāua. Ia malama le whawhonga angara tunu. Ia, o le lau sao nona whionga le minister te do isi mau mea ia. Ono 10 milionga le advance. Tato IPC. Ia, al fisiri la. Ala e me ole pe ia ka ko mori. Ora fai mo pe tato mori. Ia tulanga na pe na tau ma fai tu ai swa talanga. Tu sai ma tulanga pe ona ia. Ia, maria fenoa la fionga sui malo lo sao no lo tu lai mai fau la verte tai malo, tu atu la no lo fionga sui il parmia. Ele la ititi le afianga o le malo si fa el tisi. Ele la kiti. Tato tala tupele walo. Se lau miliona. Se lau miliona il tupele ufanga il malo e tau ave tonga fiti el me la tupu te nei. Mena le na peso ol pawa fontoi. Ele se manua fo wana nei. Wale vana fe ngai mu mafia fa lai tai fianga. Le wa tato hai anga fia se furu lua. Lima se lau mon tupu afe masina le lisi ai. Mafuanga na. Se lau miliona lewa mai le malo tonga fiti el me le ngafa ma le IPC. Ia lava la le onsa. Le fata aiva masina tau faiatu e fix le me lea. Oia tongi le ono se lau mon tupu afe le masina le faltemine. Le fafa le tunu. Lewa avatu le malo se lau miliona e kava in mena. Mai tau foi wa e ngani. O fea folfolanga na fai. Pe folfolanga na fai. O te pisa foi matou folfolanga. Tatia mai pe pule matou te mi fai ai. Ai pe wo vai atu na mai na fai ia. Ai te popole. File mure le pe walen to folfolanga fai le tunu. Ai tatia mai. Tatia mai tau sala fou. Pa solo le tau ma fa tamiti. O titi o la lava. E un maltato system le no fai ne lo titi. E miliona tala tu pelata ti e tono accounts. Wale fa ngaina. Ai sea. E to fetu na le system o le fainga o tato wao. Ave ese committee o aonga. Nanga watu committee o aonga to fai si charges fo o pidia o ngata mai tie le te tau na faia. E la fatu langa i me fo ave le fatu langa na ato i fono fa vai. E o mai la to e va ai le ia aonga pai papa toilet leanga. Malai fale aonga me le fatu langa. A pe le nganga na la o fionga te le suite
ia Ono sai mai. malie Ko wa onga a Ono sai mai. Ono sai mai se uma leina. le fina ngalo fionga tai le tuangai se wa so e fai a fono kul fong fa bai. malie lo fina ngalo tai le tuangai se wa so fono na wa tele le la va va tu no fo o le tasi fo ia el wa tu lasi lo le man ion fo le mfai ona e fa u la ve o la sa no tai le malo e fa u la ve le su lo sa no se faia ma le ava ma le tatou no fo la fa fonfonga le tunu ele na tatou le fono tu atu la vano e fa wa wa sa no anga Palemene anga ele sui la sa no fa u la ve le fa u la ve tu tai le malo se malia lo finanga fa ta o nei fo tatou tar sanga ele tuai to mai lona mana e tai to duai tatou malia lo finanga malia lo finanga tu mai ngal fong tala faia tu atu la no sa no fa u la fionga le Palemene Ia, ia wala yo mea o lo tu la ia tu le sa no nga le fionga le suite ta. A mai se vanoa. To aiva masina. Le uta fa tu langa fainga fa vai o fono fa vai fo. OTG fo, tanga luenga onga ma me umolo faso. Tu mai la le vanoa. Ele fa pe ise poto po se dave filiki ale lima kupu kaiao. Na luenga faso solo le fo uel me le temi ya lawa. Fato a umal por kalame le temi ya lawa lua fe tolu tas. That's the process by the World Bank. Ele faila nota tonga ngokwa filiki fa kur temo la kaiao. Le ai muri process o lo fa solo ai processing o tupe uma fa ile tem le ile le ele fa tafurua a pala o mai mole vai oki ka ko ai kuai na va mai on sa yo lo fa solo por kala mer malo fa tu la nai timely na ye te unu le polo ketia lo nan fa lo malo sa no lo fionga tai malo ia malia ia lo fionga tai fa mal sa no o malo se le va nga wale wa ya tu le e ngai minute to e fa fa mai sa no mai lo tai mi lo fionga su tai ya e tele ai va nga e fio ista utalanga ai ele ai e pa wal be ala na pa I mo meu forfolanga I sa fai ona e de ta ua fa fonga nga le tunu e vai de ta ua de tar fa ta o tu pele na ua fa ti do le forfolanga tongi ya se lauta la pepe fo ya si la le la o tau nu sia fa moi e pa wal me fa le ta to fa fa le le li pokia mai ki le fa le kongol fa fa le to tu ara fo ke va ia kule I fa mo bonga ia mai e lua fe pepe ia e malia fina ngalo su lo sa no fa I mai la sa no mai alo to tua ia le la fa I tu lo fionga e fitu se lau pepe fa na tua tau sanga fa tupe nei me tau sanga fa tupe forunga e lima afe fa se lau pepe ia la fa manu ina nei fa moi si sila la matango fi te lo nei ia tasina fa inga o le manifesto ia vai la mani ia lima afe fa se lau pepe fo pepe kau le kosu lima masina matua fa mai le tipi e le o kiminge ko fa se vale le mai tupe I fa nga ta pena il vale ia era kiti tupe ato nunala avi fo mai skupe lang ko ngai ka le utos e fa tino e fa mo le ai fa mai ale ATP it could be a financial lo fionga su tai se o sai mai se tu la va normal ia era I pa ko na tu ai ui da ia Lau fionga te o le tuanga tatia mai ia. Wai pa pole tele mele faina faia. Tatia mai le ta upu le umun ta pena. Wa umana filita nganga le malo ida wala faia. Tatia la ia. Na o le fa o loa tau lava ma le fa vai lotto. E le tupu se mele le mo le tunu. E ma le ia. Tatia mai ia. O le fainga malo fou man fainga fa vai fou. E faia ile atinga eno le tunu. Al me mana ia na. Tato mai e so ia to te o lungo penga te fai langi e ku kala lo ai o ko saungo ai mana ia I o le valele e wete popole don't worry even if you don't need to spend an investment for a plane pule oi ale tunu la wa fa tali Samoa o mai invest le valele tatia ia upu tato partners matato tona o la to na fina ngalo la to te le o lord mele fe ngai matato tatia pule tato I tato whainga wha vai male wala ati na ele tunu.
Malo faftai Ole ia me ma ia lo tāua. finangalo le su Ia, tai lewa lo tua whai mai watu, ole me fa mai tāua. a mai lau sa nuanga O lea lava o lo tele le fionga le pāle. Whai tātou wale. Ane me kāua ngā, mālo. Haftai. O lea mai whautuanga I whafo. Ui lea. Ia alo I numa. O lea whainga sa unola fionga le minsta o tupe o mata atu. Isia so nunga TV. Mai e 5 tausanga e tāpenai. Ia, tāpena wha lei tātou walele rona winga. E uma leipa inga nei. E reise walele. Ui lea. Sila. Ole tūlanga I le vaa le fia mai. ma ia lo finangalo lo fianga su te lu tua mai wa tawa wana o fa muta lo tai wa sila mai la tata to malolonga ona ola o fionga le fa wa tortaia o le toi fa tuanga le an fola va tu fai u mai la sa no malo nga fa lo Ia. O e usta ia lava lo finangalo. Lo fionga il fong fitalai e te whaatonu whalau tātou whono. Ia e whai hoi se nau watu. Ia ai manatu hoi tātou taimi ma tātou tū la whono tō mau. Ia mele ia whaftai rawa fionga I le fong fitalai. Ia whai hoi so mātou roto. O lea ia o le sa manatu o ia whai tātou supplementary. E ui lea. Ia e lea whainga. Whamanuia le tua lau e fionga le fonga talai. E oi. Ia, whapewho I lai tua le mauta. Ia, ne fwoi tua le malu. Ia, anga leile tua de usunga whono ne yaso. Ia, mantal whaatau tu tupe. Ia, ane mātou whamtalanga lea. Mana nganga whaaloalo. Ia, e whaumatu system. Pea whaasoro tātou tari al malo. Tātou meta I tasi. Ia, manuia le whono. malo sa no le to mo le nei tai au ia o le o manatu ia e tasi to o wa to mo le nei tai au ia le wa tato o to no le malo longa le nei tai au ia la le tau apa tu lavo no fo tau tu na o tatu tai mi sa noanga tu sa tatu tu la fo no tu mau a tatu te le malo mo le malo longa ma sani o le tai au o te fasi sila tu mo sila fiel mamalu o sus fono le tātou tari ngā sua o tāpena ina le tātou ofisa I lalo le mauta le tō filau eti ane sana. Ma ua wanoa foi tā vale le ofisa mo le momoli ina atu o tō fionga. Ma le toe anga I mai pe a mai ala o tō tari ngā sua. Whapena foi mamalu o sui o mtanga luenga o tātou whatas. Lo o tāpena ina umai lalo le tātou ofisa ala o tō tari ngā sua. E leo toe mamau sa taimi o na wha mai a leo le tātou mauta malo lo le lua whatasanga. Ona tātou whaonga ina fōi lea pe ona masani ai, ma le whaaloalo lava. O lea whatatia ese te urmanga al whono au whai tū la whono, mo lana malo longa masani o le tai au.